I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi klip na mom kanalu. Evo, danas ćemo snimati YouTuber challenge s mojim drugom Endijem. Pozdrav. Znači, u čemu je full ovoga challenge-a jest to da meni Endi napiše 10 YouTubera na papiru, a ja ću od toga izvući 5 komada. I Endi što ja moram raditi onda koji je YouTuber izvučen. I onda mora imitirati YouTubere. Da, koje je on napisao, ja te YouTubere koji izvuče moram da imitiram. Koliko mogu, pa krenemo. Evo ti, baci. Gdje god hoćeš. Evo ovdje. Baci, okreni fino. Evo ga, prvi YouTuber kojega će imitirati bit će Suarez 16. Hajde probamo. I pozdrav, dobrodošli u novi Suarez 16. Danas ćemo da snimamo GTA 5 misterije ili skrivene poruke sa Adran Bro. Nadam se da sam ga dobro imitirao, bolje ne znam, idemo dalje. Drugi YouTuber bit će Kika. I čao svima, ja sam Kika. Jako volim da idemo realno. Idemo na YouTubera broj 3. Veki. I posljedno ljudi da sam Veki, a vi gledate FIFA 16 Food Draft. Nadam se da je tako. Znači, ostalo su nam još 2 YouTubera da imitiramo. A to će biti Muđa. I posljedno ljudi Muđa, ovdje dobro došao novi klip. Danas ću snimamo GTA 5 trke sa Čaletom. I čao Čale. Koga ćemo sada da vidimo? Adran Bro. I pustite prvi gamer, dobrodošli novi Adran Bro klip, danas ćemo da vidimo. I ljudi, zadnji YouTuber za danas jeste... Čekaj, šta piše ovdje? Evo. Ne vidim ti. Serbian Games BL. I jeste bre ljudi, dobro došli u novi Serbian Games BL, danas ćemo da snimamo Minecraft pribavanje. I ljudi, to je bilo to za ovaj klip. Ako vam se svidio, ostavite like, share, subscribe i vidimo se. Vidimo se.